من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro shahru rabiul awwal minye hijriya sankalo sabana bisunye odurunai miladi nasarau kajate bafula ani mugani nani sankalo konontonna bisunye osheginai mbe dawda bu masjid rajaq mambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. qala innama utituhu ala ilmi indi ila akhir al-ayatain ila akhir al-aya. yaqulu ta'ala مخبرا عن جواب قارون لقومه حين نصحوه وارشدوه إلى الخير. alaban kibariya masamin korotalen baba fonye qaruna ye jabu min fo akam mogoye tuma min ye konanjiya kaye ka bilasira kata herama o konanjiya no bilasira litemena deresu temene ka ayawula nuko qaruna ma kana nisonja minye dantemeni kakaba yirela kanuke nisonja baga munu be nisonja ni danteme ani waso ala tufe nafolo mindiri ma lagara so nyini nai ala nafolo mindima wa bitagfima atakallah alay nafolo min dima nafolo min ni eshete e ka fangate e ka kebuyate itigi ala de ya dima la gara so nyinini ka nafolo e me kana to e fana ala yi ka jiya ko munun fana bila ika kuku ke kana ulu fana keli to minye du fe nyumawu mi fe nyumawu sigi yoro nyumawu yerenan kan fe nyumawu muso furuli fini nyumawu do bashi tola ni ala ya no yakiyoke kanu fana toye ika nyuma yake katala ka danfe malaka joma ala ye nyuma yake e fana ka nyuma yake muhoma kana chinyali ni dugu koloka ala te chinyali kala fe mogo ye konanja min ka ye ofule nununde deresu temenena me bi ala benan kibariya karuna ye nunun jabi kuma minna qala karuna ko uka jabilila innama utituhu ala ilmi indi
ne te hatagiya kataw ka wajuli masa aw fule ka konanja kuma munun fo ni wajuli kuma munun fo ni hatagilente nonuma ala yin na fulo dinema ala ya do konne na kakade ni nya tawsiri doye ala ya do nini nin na fulo kakade ala ya dinema adoye fana doni de benne bolo mben na fulo bara chogo de do na fulo bara chogo ya doni min benna de ode ya to nin na fulo diranema me tafsir kalaw chaman be minka ala yin nin na fulo dinema aya do na kakade bun kasiri yere bote ta aya do ne na kakade ode ya to aya dinema donc ala tenella jabanoye nemma ko taw ka wajuri nunuma warato bun kasir ko ay ana la aftaghiru ila ma taquluna aw bake kam min fo nete hatagiya katomawo فإن الله تعالى إنما آتاني هذا المال لعلمه بأني مستحقه ولمحبته لي على إني نفول دينما على يا دونني نفول إنكاكده أني على ينكانو ده أيني نفول دينما أيا دوننا كاكده أيا دينما بين كانو ده ودي أتوا أيني نفول دينما بين نفيده فتقديره كما لنين مونيه إنما أتيته لعلم الله في أني أهل له علي نين نفلو دين ما يادو نين ننكاكا نين نفلو دونكده وهذا كقوله تعالى بنكسري كون نمبكم علىك كما فإذا مس الإنسان ضر داءنا ثم إذا قولناه نعمة minna qala innama utituhu ala ilmi akon nimbe ko min ala ko aya wore kono ala ko hada maden fulen ni tora ya hada maden soro abenne ala wole ninne ala ye nema dama nema min bora ne ala fe qala hada maden ba fo innama utituhu ala ilmi ala yendi ninne ma ayado nakatade ay ala ilmi min allahi bi ala benne dode ko neni ninde kaka aya dinema ako ne aya no de kelenye o ka qawli ta'ala komni ala ko masamin qurtaleno walain ajaqnahu rahmatan minna min ba'di darrai masatuhu ala ko ni alay hadama della nene nemala nema mi ni aye hada maden soro tora ko fe tora min tunye hada maden soro ni ne tora bwaka ka nema dama la yaqulanna hajalli hada maden ba fo ha neni ni de kaka ala ya don ni nema de kaka aya kenye ay haja astahiquhu neni ni de kaka ولهذا قال تعالى رد عليه فيما عنده من ائتنا الله به فيما أتاه من المال وديات ولا يقارن جابي أي قارن جابي قارن يمين فوق على يادو على نينكاكا دي على بي على فدي وديات ولا ينين نفلو دي على ما على يقارن جابي على كو أولم يعلم يا لقارن ما دوا أن الله قد أهلك من قبله من القرون على يمغود هلك قارن ني من هو أصد منه قوة وأكثر جماعة على يمغدو هلك قارنا ني فanga be ulula uluka fanga ka giri kateme qaruna ka kanna fulo uyenna fulo mi faranyogon ka kacha qaruna tai mana na tunyadu asro koni na fulo diri made ko ala bife ala tilla jaba ina kakade ala bife ko mi qaruna ya fo chogomi na ya soro o chogodo ne ye mogo halaka lenye u fanga ka gire kateme qaruna ka uyenna fulo mi faranyogon ka ni jama min bo abolo ubolo akacha qaruna tai na ya soro nafulo bimbolo de tamase ko ala bin fe ulube halakiya ulu munun tamina le unta halakiyo ay qad kana man huwa aktsaru minhum malan aw
la nyine munye ala ko le mo halaki mo munun kan nafulu kacca qaruna tay wa ma kana jalika am mahabbatin minna lahu me on nafulu dilo tiguma o make ko ne ala bu fede o ma yira ko ne ala bu fede ne yem na mo halaki qaruna ni munun nafulu kacca qaruna ni ni nafulu di mo ma qaruna ni munun ta kacca qaruna tay me on nafulu ma di o tiguma ko ne ala bu fede وقد أهلكهم الله ما ذلك بكفرهم كفروا النفر الشامينك ألا يهلك كفرك كافريك وأدم السكرهم ونؤك على بركة دا قصو ألا كبركة دا بليا قصو ألا يهلك ولو تاكا قارنا من نفل من دير علوما ما يراكو على بوفي ونني نفل الشام ألا يهلك نوك كافريا سببوه ala yu halaki nuka ala barika da baliya sababu ye wali haja qala ninde ko salako wala yushalu an junubihim al mujrimun ala ko tonyali kelaw tinyali kelaw ne tu nyinin kaw ka junubu la yero parce que ko junubu kacca cogo mi ama she nyinin kalila ay likasrati junubihim o ka junubu chaya sabula kana mo nyinin kaw ka junubu la yere junubun chayari sabawla abekene ka doni ndo amaje nyinen kanla wa qad jaa fi tafsir hadhihi alayat wa qad ajada fi tafsir hadhihi alayat fi hadhihi alayati al-imam Abdurrahman ibn Jayd ibn Aslama bun kasiri ko ako Abdurrahman ibn Jayd ibn Aslama yen tafsiri ni ayat tafsiri kanye فإنه قال في قوله أكو ألك كمينا أكو قارنا كمينا قال إنما أتيته على علم عندي قارنا ينكم من فوق كو على ينين نفلو دينما أيادنا ككده قال عبد الرحمن بن جرير بن أسلم أكو لولا إرد الله عني ومعرفته بفضلي ما أتاني هذا المال ما أنا قارنا كو ني ألا تمجي نقرو ni ala tumman ne ka fasamantiya do atunte ni nafulo dinema ako qaruna ko laula iridallahu anni wa ma'rifatahu bi fadli ma atani hada almala ni ala tunje nen tunte ne koro ni ala tunte ne ka fasamantiya do atunte ni nafulo dinema وقرأ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا الآية تمام عبد الرحمن بن جرير بن أسلم ينين فو أيني آية كلا كتايا لبا وهكذا يقول من قل علمه أوا عبد الرحمن بن جرير بن أسلم أكو قارون فلك فو تشغو ميدي مغمين كدوني كدغو ako aban nin chogo atigi ben nin chogo de fa fana ben nin nyogona de fo ija ara man wa sallallahu alayhi na yam mugommin ni ala yurwali kay doro aba fo de laula yastahiqa zalika ma utiya ni karasani nin tun manka ala tun ta dama mana tumam Abdurrahman ibn Jarir ibn Aslama ya qaruna ka kumai qaruna ka ewa ayayin tafsiri ewa kunni mugommin ka doni ka doga be ba fo nin chogo de la momin ka doni ka dogo na yi momin ya doro la yuru wali ka ye doro afana be mun fo ni ala tumma do ko ni karasani nin ka tunta dama ni ay karasa kera na fulo tige ala ya do ana kakare aya ke na fulo tige e Abdurrahman ibn Jarir ko mo ka doni ka dogo be nin defo kasuru na fulo dile ya mo ni na fulo tige ya ota ira ko ni na fulo in kaka ota ira fana ko ala bife la jarabi de do ala be do la jarabi ni fantanya ala be do fana la jarabi ni na fulo tigiya e ala ka jugu mogo do be jinya kono ala ka jugu do katime be ka be na fulo dam mogo do be fana be ala ba kanu katime jinya mogo ba ka be aka abaka garjage koro donc ina fulo soroli ana soro baliya wote differentiere ka fo ala be karasa fe wodi ato yen nindama ala yen niya karasa fanta ala ta fere wodi ato kera fanta ayi na fulo koyel la jarabi de dro ala be mo la jarabi nay niye mo mi ye yuru wali baage
kana jatemina ko ala ba fere kana jatemina ko ni yaye karasa kera setige ani nin kakade ala ba karunde ayi kanu jatemina ni mogo ni o haklina sugu bila ika doni ka do ika hakli ka do وخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخرج على قوم في جينته إلى آخر الآيتين يقول تعالى مقدرا عن قارون على بنك باريا مسمين كروتا لنو كبو قارون ما أنه خرج جات يوم على قومه قارون بورا دون دولا أكم مغوشيلا في جينة عظيمة وتجمل باهر أبورا مشردرا أني تشيني نيمبي هذا مدين كباكو كايرم مشري من مراكبا وملابسا عليه ولا قدمه وحسمه أبورا بي يرنان كان فيهم منو نيم مشروي أني دونفينو be munun be ale yerela ana barake de wa hasamihi ana ka jama falamma arahu man yuridu al hayata dunya tumami mogo munun kal la nyine jianya na maya damul la nyine de tumami lu ya qaruna ye wa yamilu ila jakharifiha wa jinataha ani mogo munun be mile kata jiya kam mashiruma tamannaw jiya ka cenyina kam mashiru mo munum ba lajalike katode ma be mile katode ma tamannaw allahu kana lahu misra allazi utiya uyanata hari min be karuna bolo o nyogona ka kan fana bolo jiya du kew quoi to karuna ya yere masiri yele nan kan fen nyumaw fini don finu nyumaw anu bora jama chela jinya dunke jinya dew ulu ya karuna ka tay nyogona nata jiya dembo chogode la ni ale koni ye jiya ye mo min bolo doro ya ka hakili cinyale a hakili te la gara ko la tuguni hakili ta la ko la tuguni komi mo chama hakili cinyale nde chogo mi sisa na folo ko ye mo chama nde ka hakili cinya ni jiya te unyate foila ni yaye u kabbaro dabbe u shigile jiya u dale jiya gero jiya jiya baro doro gero do be yere ni sigira ni eko bi dado tawdi ko ni sunna ko la doro ubu tilo che ka boy ka baro koro jiya ko doro ni siya tanke u fe fana wati be ubi nyini ka femmi na o jiya ko de dina ko bi bolo chogodi aya jira dina la aya jija batola aya jija lagra kola wotede bada ubi encourager jiya ko de ribe nyini ka jiya ko de la lagara ko ire tu ka programme la no semenu fule ko de fota hide la wodo na ko alebe ewa kuma ka bari maslamawiye wala halam min fule woye ka wuluya ka birjinya ka i dole jinya i sigle jinya i dale jinya i ka chogo be jinya akoye mushrikiya non ya dode fulanka fu ya dode do mo chama ba dambe kata ewa sunnama aye sebendilon ko ka bagan diroli ko men na folo kanu ni jinya kanu mushrikiya o be jamana de na folo kanu mushrikiya ni jinya kanu mushrikiya ni jinya mashrik kanu mushrikiya min be kiso ma illa rahim rabbi hada madon kan ku yere contrôler o yoro la ko sobe jinya don ko fagaraja la qawmi fi jinatihi qaruna tumami abora akam masirula akam mugo chela قال الذين يريدون الحياة الدنيا مغوكو مغمنو نولو بجيان ينما يدامو درون دي لانيني جيان دو وكو يالي تلنا مثل ما أوتي قارون كو أنك أنتا سا هاري على ينما من دي قارون ما هاري على كو نغنى جام فنما
karuna kanne malaka karuna kanne ma nyugona ke amfana innahu la juhadji azim a karuna yen yoroba tigede abdarrahman sadi ko jinya dewum fe koni aka tawsir la jinya dewum fe ko mi wuluna nyugona hakilila karuna ye ewani yoroba tigeke jinya dunke fe mi alaka jonyumante de mu'mini te alaka jonyumante jinya dunke fe jinya denfe karuna ni yoroba ba boloke jinya dunke ofe ay jo hajjin wafir min ad-dunya awa karuna ni yoroba ba bolo jinya la falamma sami'a maqalatahum ahlul ilmi nafi metuma mi doni nafa mabe mo munum bolo yendin kuma me abena wuloka kuma lamme balma jinya kanu ye mo min dusukun sogo ani lahara kanu ni dina ni doni nafa mabe mo min dusukun kono ate ko kelenya ate nyogo mbaro ke nyogo yere ode ya to mu'mini jombe ni doni ke baga ni doni nafa mabe bolo jinya de mbaro nyogo nya ye katoy ate nyogo nye anta fi wadi wa hum fi wadi ino bo chogo de la ebi fande ulubu fana ata sega nyogon soro kumawla aha wailakum kanti wanyire wailakum aw doni na fama be munum bolo qaruna kam gola bo uluko jiya don nonuma wailakum alake bawye sawabullahi khairul liman amana wa amila salihan alaka sara ni mogo min kera mu'miniye ikera bara nyuma kelaye ala be sara min dima lagara a ode kausa kateme nema min be qaruna bolo doni na fama be munum bolo yenni fo mu'mini bara nyuma kela ala be sara min di ema jiya ani lagara o kausa qaruna kanna furo min fulenu nye o kausa waye أي جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون ألك سرى مؤمن بارا نيوما كلاو يه ألك جو مؤمن بارا نيوما كلاو ألا بسرى من دي علوم الله غرا أو كوسا كتم أو نياب منا قارنا بل أو كوسا ويه كما في الحديث الصحيح كم النبي حديث صحيح كنو يقول الله تعالى ala ba fo masamin korota lendo adaditu li ibadi salihina ma la aynu ar'at wala udnu sami'ati wala qatara la qalbi basari qattu ciden ko hadisa sahlen kono ako ala ba fo hadisul qudsiya kono ala ya ko hadisul qudsiya kono ko ale yere nema do bila aka jonyuma unye arjanna kono nema munu nyama ulu ya bada tiloma delu kume abada dusukum hada maden dusukum madele kamire ulula abada onema ube alaka jonyuma bolo arjanna kono usigilembe alaka alaka jonyuma kono arjanna kono nema munu nyama delu ku yetiloma delu kume dusukuma delu kamire ula tuma mi cide nyen nim fa ko iqrawu in shitum fala ta'lamu nafsu ma ughfiya lahum min qurrata a'yuni jaza bima kanu ya'malun cidan ko na ba fe kan ni hadisul qudsiya tiya tibiyado ay alaka aya kala alako fala ta'lamu nafsu akun ni shi tado ma ughfiya lahum ne alaka jonyumau nye sarani e wonne ma millasagu nye lahara ni shin todo min qurrata ayuni nye nya suman fem munun bila nka jonyumau nye lahara ni site min bodo jaja bima kanu ya'malun ne yo o kenka jonyumo ye pour ku sara u ka bara wala o tumbe bara munke nyake ku sara wala hadama de mu'mini doni na fama be min bolo e ka hammi ka ke la garade wodi ato ciden ka hadisa do nana akun man zala humuman hamma wahidi hamma al maadi akuni mu'min yi ka hammi beke hammi kelenye waye jumaye la gara ka hammi ni mu'min yi ka hammi ko waye ala bi wasa ika jinya ko bela ala bi wasa wala
kafahu Allah mu'annatu dunya aw al-akhirah jinya ko ni lagara ko ala bi wasa bela me ako man tasaba'atil bihil humum fi hammi dunya men ni mu'min ka hammu chari la jinya ko de la ewa ala mako sistala jinya yoro min ni adiyara ya bi halaki fi awdiyatiha halaka ala fana mako sistala fana jinya dinga be abi halaka kono donc hada maden ke ka hammi ke lagaray ala bi ka lagara ni ka jinya be nya min ni mugo yi ka hammi ke ni jinya de ala bi halaki ala mako sistala ne akadiya ye jinya dinga be abi halaka kono donc oda tabe ci den ka dawla wala tajala dunya akbar hammina wala mabalagha ilmina ala ikana jinya ke anka hammi bay ikana jinya ke anka doni danye mu'mini doni ke baga doni nafa matigi uluka hammi la garade ni mu'min ka hammi ke la garade ala bi ka jinya ka la garade nya ibolo mini mogo ka hammi ni jinya de a koloshi ke mogo ni jinya ko de ya ason sogo na folo ko ya son sogo iko tigi lafiya len soro ko na folo babolo haka dogo bara be palon de la lafiya si taye jinya dunke jinya kanu baga lafiya yere tayo ate lafiya yere ate fa parce que ate fa parce que ci de ñoo fo Umar ibn Khattab tuma min Umaru cide sallallahu alaihi wasallam baitul mali la qanimala cide be Umaru ta kadama Umaru ba fa cidai na fulo kote ne la adi mo worema cide ko moro ay akonni na fulo fule na nara dima e ma nyini ina tamadaka amina iba ke minye iba kai meni mo ni ote nafolo mana dimate ema nata ima deli bon ni o nani ma amina me ni ote e yerede nata be nafolo ka ube nafolo nana dima iya delile nana dima o bilade akoni mo mi mo bila ko ibe ko mi mo de abe dumuni ke atefa nata batigi bada addi atefa na fulosite dama min bafa amma to darura be mugo minu made ka darura nyini ni wuli nyini amma fo ode min mugo de ni e wa ate fade jinya hamila wakati bale yo delile ale yo adide ate fa na fulota bo ate fa ate wasafana adusku nyirete lafiya wala an kan nin famu wala yulaqaha illa sabirun ala kon ni wajilu munu fule ninye doni ke ban fule kan ni wajilu mun fote ko mogo mi mu'mini baranyu makela ala be saramin di ema la gara sola o kausa jinya kan nema nunu ya qaruna kan na fule mogo site ni wajilu kumbe nyogonya ka bara ke ni wajibe fo mogo munu sabalera ala batuka ka sabalika jinya ka toy mogo tisaka ni wajiru nyogona kumbe ka bara kenoye fo mogo mi sabarela ala batoka i sabarela kabo jinya kanu fana makiye jinya ye katoy qala suddiyu wala yulaqa li jannata illa sabiruna suddiyu kon in chogodi nina ko mogo site arjanna kumbe nyogona ka arjanna soro ni sabale bagawte kannahu jala dhalika min tamami kalami allazina utul ilma abe komi shiddun sudduin alayen nun kuma ke doni ke baga nonun ka kuma labande qala ibn jarir ko wala yulaqa hadhihi alkalimatan illa sabiruna am muhabbati dunya arraqibuna fi dar alakhirati ibn jarir ko nin kuma min fule ka fo nin wajir kuma min fule ka fo mo shite nin kumbe nyogonya kan nimmina foni mogo munu sabarela kabo jinya kanu bolo u kanuna katalla garasoma fo mogo munu sabarela kabo jinya kanu bolo u kanura katalla garama mogo munu bo chogola o mogo sugu doronde be ni wajuli mina ka barake nay ka fo mu'mini nyuma ikani nyabo jinya fe
ikani natada janka eka hammi be ka kella gara ko de doro wa kannahu jala zalika maqtu'an min kalami ulaika bon ni bunjerere ka tawsirin ta sisa abe komi bunjerere ye kuma nin kuma yi atigelembe ka bo doni ke ba nunun ka kuma ma wajalahu min kalami llahi azza wa jalla wa khibaruhu bi zalika alayhi nin kuma yinke ala de ka kuma tumami doni ke ba mun nafal doni nafa be mo munun bolo wulu yu ka kuma fo ko ala be mu'mini baranyuma kala ala be saram min dim allah gara akausa qaruna kan nafore nye wulu ka kuma barnay ala ko wala yulaqaha illa sabirun awa kunni doni ke baga nyuma ufule kan nin kuma min fo kan nin wajuli min fore mogo shite nin wajuli min ka barake nay fo ni mogo mi na sabarela kabo jinya kanuma na kanuna kata Allah garama donc tawsir kala chamanya tawsir ko bunjerire ya tawsir choko mi de mogo ten nin wajuli nin kuma kumbe nyogonya fo ni mogo munu sabarela kabo jinya kanuma anu nu kanuna kata ala batoma ala kanke ulu doye aha فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون فقصفنا به وبداره الأرض ala ko ale ye dugukolo jigini qaruna ye anaka sobe anaka dube ale dugukolo jigina anaka dube anaka nafulo be jigina dugujukoro ni du yere mume fama kana lahum min fi'ati yansurunahu qaruna jamama sura bolo munum ba deme iyado setigi fule nafulo tigi fule jama chaman de bi nofe do bu nofe doro ulube min soro ka dube mun soro ka min nu ta soro ka sokono ulube nofo wala do bu nofe uluyi ka eskorowde karasaye nin foyi kofe ulube na foy wa kelembe takadama setigi ka gere wundo be amu luke amu ulumina uluta nofe foyi la ni eskoroyate kata mo barako nyogonya doro nu waye munu me doro benu foye yere kurusi karasa matife hari ne sigira krefa yeninde fuya yinde fuya wa kelembe takadama wa fula be takadama uluta yenni uluba no fete do fana e wa dunka fa nya fo chogo mi ni be dunka fa be ulu fana ba no fe o chogola na folo tigi ka jama mogo sugu be bala mogo min ye doni nafa ba min bolo e bolo ka gere mogo de mogo nyuma ya kacha min be na fo aleye cinyaw de be na fo aleye ala kuta munu yera ala soso munu yera ulu de be suna fo aleye men na folo tigi galon dama de be na tigaye parce que munum ba koro ulu be galon do de monto katu faye pour ka do soro ube escoria do ke pour ka do soro galon dama de be fonna politique illa marahim rabbi baro munum be fonna politique kuma munum be foye akeme be fula de soro cinyaye sina tobe galon dila le kata dama afana be grino ye ka barake no parce que fasike jamande ba no few illa marahim rabbi mo ni doni na fama ba bolo ni mala jondo baranyuma kala do o tetu na politique ko tewo ode ya to na politique ka geren chamana ka jaman chama abe fasirni galon tigela ani eskoro illa marahim rabbi dugukolo jigna naye ana ka dube jamama sura bolo komi jama fumin tumba anofe jama min tumba anofe jamama sura bolo mimba deme
ni dugukolo te jigina ye min dunillahi ni ala te wa ma kana min almuntasirina a yɛrɛ fana ma se k'a yɛrɛ dɛ fana ka nafolo ye jama min tun b'a nɔfɛ jama ma sɔrɔ min b'a dɛmɛ ni ala tɛ a yɛrɛ fana ma se k'a yɛrɛ dɛfa a yɛrɛ ma se k'a yɛrɛ dɛmɛ a halakira jangakata y'a ta dugukolo jiginana ka du bɛɛ nin kɛlɛ tuma bun kasiro nin fa ko lamma jakara taala ikhtiyala qaruna fi jinatihi wa faqarahu ala qaumihi wa baqiyahu alayhim tuma min qaruna ka ewa kamalen baya tama cogo ana kan masiri ani aya ka waso min ke aka mugula ani aya ka yada min ka mugoka tuma min ala yan kibaranu ulu ye qulu fanye aqaba dhalika bi annahu qasafa bihi wa bi dahri al-ard aymun tugola ayatu wala ko ale dugukolo jiginana ka duye kama sabata fi sahihi komina nana sahih bukhari kono ani muslim aris anana sahih bukhari kono anni salimi anna abahu haddathahu ko salim ko faya barobo ale anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko laka tira laka tamna kishibaka qala bainama rajulun yazurru ijarahu iji qusifa bihi ko fenni nyogonje cedo ko abake katama atafe fufulemba nofe folomo tumbe tafe siri ce mana ajigilendo alikaba kuru fura duguma fini jigilendo alikaba kuru fura duguma fini be fufa nofe fa huwa katola doro alay dugukolo jiginay fa huwa yatazalzal fil ardi la yawm al qiyamah awa ceyim bake kallama dugukolo njukoro kata fo kata qiyamah arisana chogorela cey nya yere pare de ka kumpenye ka yere pare finu donna uti hari islamiya sariya hakelo be fufa no fe abe janga atamato ka to la duralay dugukolo jiginay shidon ko fokata qiyama har sisa fokata qiyama abe lamma dugukolo jokoro kata walma yere ponya man ka kaba yere la amani وقوله تعالى فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين أي ما أغنى عنهم ماله ولا جموه لا ينمو يني آيالا أكن فلما فين نفايه أكد جمام فين نفايه ولا قدمه وحسمه أكبارك الدون أكد جمام ومسك فوينايه ولا دفعوا عنه نعمة الله وأجابه ونكاله به umashika alaka janga kata ani alaka la jabani nyangili umashiko nyone kabo karuna bolo wala kana huwa fi nafsihi muntasira li nafsihi ayre mashika yire defa fana fala nasira lahu min nafsihi wala min ghairihi deme baga masura bolo ayrete mugorete deme baga masura bolo halakiyata وقوله تعالى نيالكم مسمين كرتالين واسبح الذين تمنوا مكانه بالأمس مغول لبنا كنوا مغمون يقارون كان نفلو نيغنان نتا مغمون يقارون كان لحلا نيغنان نتا كنوا تمامي دوغو ايوا كولو جيغراناني كاروناني أكادوية أنا كان نفلو بي أولو يموفو ko nyaabe hada madenna karasala ninjiya nema babolo kana fo ko la kinke karasayde ala delil lafiya la dro ala delil lafiya la kana fo karasa jinyabe karasa bolo sisa karasa be nema minna hali ala ka neke karasay ube ala ka karasa ta nyuna di nema ala nyini ala delil ka fasa mante la dro karasa ta dira ma ku min kamala bolo etodo karasa ta dira ma min ba no fi ala bolo etodo ala kinke karasa nyogonaye min be karasa no fe al etodo ala deli aka fasa manta la doro ikala deli la fi ala onko misaliya abe hadisa do kono ni ciden ko demiseni makuma bambuna kono fo demiseni fula abe isa tafo abe demiseni do fa tumba ba ko de la ambe hadisa yusurunya de aba ba ko la cedo temena cey ce kanyi amma sirilendo abe daba nyumanka she tigido
ceyin temene doro muso nye ceyi laje kata fo ceyin tununa muso la ako ala ndem min ben kola o ya soro demba munen be ba kola ko ndem min ben kola ntigala ikake nin ceyi nyogona dey ka to bambuna na ye ceyi laje kata ko ala kana neke nin nyogona o ko fe nu do temena abu bolo uba bugo uba nani eye jeni yake yen ninke uba bugo uba nani muso nyo fana laje kata ako ala ikanin denke ni nyogona de ka den to bamuna kono ba kola ye ewa oche laje tato ewa akontigala ike neke ni nyogona ciden ko hadisai na kombe ewa den na baka kuma nunu mbu korofawe ako ce min temena be dabo nyuma ka masiri lendo ni bako ndenke ni nyogona ni den ko ikani nyano ngoy huwa jabbar chinyali kala yere sako kala de chenye ako minuna temena uban anu uba bugo iye jene yake iye ninke alaka jonyumande do alaka jonyumando de do ama jene yake ama sunyalike ubaka ka bugo iye jene yake sunyal ama jene yake ama sunyalike alaka jonyumando de doro uye galonda la doro bake ka bugo kanani ka do ya fu den ko ikinke onyogona de ni mo min te khaybudo eko aleko muso ko alaka de denke masiri tiginde alewe khaybudo wa alaye della dunya min ale modo min tumbe bugode fantan ni feunde den ko alaka aleke ode parce que fantan do de miskine do alaka jonyuma do de bake ka baga madro alaka jonyuma bo chode la jinya kono ibe komi nyamanto yorode me o kani toro kani dekuraje de ni ko ibe ke mu'mini nyuma ni alaka jonyuma de ni jinya no kono janko an ka wakati laban nonuna eye nyamanto yorode ni mugo wulila ka kuma juga ba toika aka ke wala juga ba toika ite jate mugo yere bolo me ala delikate fembaye ala fe ni kera fembaye ala fe doro o ko banne kana hamine mugo ye munu nyakaruna ka ewa chogo yannata kunu tumami dugu jigina dugu kolo jigina nai ana ayereye ana kaduna kanna folo ko chogode ay allazina lamma arawuhu fi jinati mu'minu tumamu yakaruna ye akam masrila nu yakaruna ka chogo yannata tumami qaruna halaki ya surulu ko chogode ya laita almunun ko ya laita lana misla ma utiya qaruna innahu ladu hajjun azim tumamu ya qaruna ya kam masrila ko hari mimbe qaruna bolo ala ko nyona kam fanay qaruna inni rubatigi yede falamma usifa bihi tumami dukolo jigirana ni qaruna ye asbahu yaquluna ulul labana ubafu wa ka anna allah ala mutalam tawsir muyassaru yenninke ode alam ta'lam wayka anna la alam ta'lam anna allah yabsitu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru yala emado ko alabe mo ka garjage aba afense min ka garjage fenseli ala jiya o tayira ko ala batigife alabe mo do fana ka garjage koro min ka garjage koroli ala dia o tayira ko ala tatigi ala fana to tigi fana fe emo doa ay laysa al malu bi dalli ala iridallahi an sahibihi da nyine muye ka funna fulu be karasa bolo o te dalilani tamanse ko ala ba tigi fe ala jenendo tigi koro ay kano merede ko yurwali be karasa na fulu be karasa ka garjage fenselendo o te tamanse o te dalai ko ala ba tigi fe ala jenen ba tigi koro de fa inna allaha yuti wa yamnau ويضيق ويوشع ويغفر ويرفع وله الحكمة التامة والحجة البالغة على أبي مغدوسو أبي مغدو كومانتيا أبي مغدو كرو أبي يروالك مغدوية أبي مغدو جيجي ماجيجي أبي مغدو كروتا وله الحكمة التامة
ala be nunun ke ni kodon dafale de ala bololu hujjatun balighatun ani huja munun sere ndo damma ala be nunun ke na ka hikma na ka kodon do me ate komi koni garjaga yirwara minye ko ala ba fe ayi ate komi ni warjaga korola minye ko ala ta fe ote garjaga yirwara na koroli ala kala jarabide abake ni hikma da yerebe hikma min do قوله تعالى ni ala ko masamin kortani laula amanna Allahu alaina laqasafa bina munu nya karuna ka na fulo innata ka masiri nata tumami dugukolo jigrana karuna yemu fo laula amanna Allahu alaina laqasafa bina ala ni ala tumma fonnan sirake anka sisa nya suru dugukolo jigrana nan fanai togo ya fula ala ka fonnan sirabu ka togo ya fula togo ya fulo an ye karuna kan na fulu minnata na nyona tundira masisa sisa nya suru dugukolo jigrana nan fanai ni ala tuma funan sira kanye kan kumanti ala na ma dama na tunya karuna ta nyona dama sisa nya suru dugukolo jigrana nan ni nya doye fana ni ala tuma funan sira kanye haranye ngani ajugu minta ni ala tuma funan sira kanye dugukolo tumbe jigrana nan fanai nan kan ngani ajugu ni ni ala man amina nan kan ngani ni ala tuma funan sira kan na ma mina nan kan ngane na tunya mina nan kan ngane shi san ba sur du kuru jiran nan fanai yannin de fo li annana wadatu bun kasir ko li annana wadidina an nakuna mislahu parce que aw nya na tanka ke karuna nyogona ni ala tuma funan sira kan na tunya amina ni an kan ngane yayi shi san ba sur halakira wai ka anna Allah alam ta'lam yala ema dowa la yuflihul kafiruna ema dowa ko kafirte ni rasul alafiya ya nuna annahu kana kafira o ka kuma lanyine munye qaruna tunye kafiri de wala yuflihul kafiru inda Allah la fi dunya wala fil akhirati kafiri fanaten ni rasul alafiya jinyate la garate iten ni rasul alafiya kafiri وقد اختلف النحاة في معنى قوله ويكأنه بنكسر كنا هوتبو ينيغن صصو ويكأنه كمانا لا فقال بعضهم معناه ويلك أجلم أن دوكا لنيني دكو ويلك حلقي بيه أدو ولكن كففتي كم من نوني شدة دو مي ويا نغيا دي كاكي ويكأنه فقيل دوكو ويكا ودل فتح أن على حدث إعلام دوكو ويكا كو ويكا ديدو ودل فتح أن فتح من فلنيني ويدر لاي على حدث كودو جينيكا أكوري موني إعلام معنى كادو إعلام نوني min kera fatahe nunu ka fataha be munyira harafu do be mahjuf no harafu kanka ye o kore munye way ka anna ilam wa haja alqawlu da'afahu ibn jarir ne bun kasir kon nim kuma min fulenye ko bun jarir wallahu wa jahiru annahu khawiyu bun kasir ko min bangalendo kuma yi agri akagri ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف المنتشلة ويكأن أكون مشكلة ورتنا بنجري يكلانجو من فو مشكلة ورتنا ماده فو أو مصاحف دوبي وينونو إني أو ألف همجاي ويوتو نيغونياده ويكأن دو يا سفنين تقولا إما أبي يرو دولا ويكأنه وتوا من مصاحف دويا كويكأن donc ko musahafun do ya sabe ni sabe chokon bina o de benani iskalu e ko bunjerire ye min fo o tese kana akome wo shikalite tiani ko wali kitabatu amrun wada'in islahiyu sebeli min fulani nye kodo de kodo munye ewa nu udilalendo nin chogola anu islahu do nin chogola wal marja'u ila lafzi al arabi me ambe sagi kata yoro juma
lafujin ko ni sabe chogo yede hada ma don yede ka sabeli chogo ye fen sabe chogo mede me la nyini yede sagili beke kata arabu ka kuma de la arabu ka kuma la nyini wallahu alam ako waqila manaha waykan ay alam tara doko waykan alam tara anna qalahu qatadatu waqila manahu wayka anna fafassalaha wa jala harafan way lita'ajjub wa litanbih doko wayka anna wayin be komi kabakoli ka kabako fenna wa ka anna bi mana ajunnu wa hasibu donc ni ko sisa wayka wayin be ke kabako ka anna mana ajunnu kabako do ne ya jigi qala ibn jarir wa akhwali fi haja qawlu qatadata annaha bi mana ala mutara ibn jarir ko akunnin kuma wala kuma munun ka gire qatadatu ye mun fo ko wai ka anna yede bi mana alam tara anna ya la yema yawa wa sahada bi qawli sha'iri tuma ibn jarir yen fo aye shere ke baitul karaka baituye salitani talaga ini ara'atani ko ayen yinin ka bilalila na yinye qalla mali ayen yinin ka bilalila kun ka bila tumami ayenye qalla mali kun kan nafulo doyara qad jitumani binukri afula nana ni kuma min konendo way ka anna man yakunu lahu nasabun yuhabbibu ema yewa mu'min ni dambe tigide mugo ba kanu o man yaftaghiri ya isa aisan durri men ni mu'min kera fantay dro ebe nyana maya toralena donc baytul karaka sahidu yemune way kanna ala alayya ka ala mutara emaye ni mu'min kera dambe tigide dro kabila batige dro mugo bi e kanu men ni kera fantay dro ebe nyana ma ko jugudela donc ako qadaru yene comme meni min fo tawsil mu yasaru ulu ye way ka anna alam ta'lam ulu ya ko ode mais alam ta'lam ne alam tara ulu bebe mana kelende wole وقت سيرا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آيات بيروح لنا شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. بسم الله.